Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tina tet venikeno. Se wo yuswa. Esiesi ho. Ema ho ye kama. Ema wo ye obe mwa. Je na ko try she. Thank you, Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Mema obi biara akwa ba de J Ghana TV. You can say J Ghana TV. We stand for the truth. Eyampa J Ghana TV no krankwan ye kan ya eye bone de. Yen so ewa ha. Na enana pe umu se majima kunya na se me blenke ya na wa nim say yen se pankwana me de bro na di na e ba ko pe aye na brown e shampoo go from handsome man's wife metal so nenne enkomo a me ba betwitwi de ano de na emu so ehwam moma me nkoje me nkrato emra na me ba metal so. Yo, what here for me in the war Prophet Gideon of for a seed. A higher J Ghana, a Hana Wutie, a Hana Bofo etie. You call YouTube King Kong, YouTube King Kong, and any J Ghana. Shati Bibia off, Nitia J Ghana, now be in Shira. You were in Shira, the donor from Udumuja. Fire. Yo, someone when him say, a banny say, a boy for being a so and a send and a boy for no, mamma, Minchich your way, or says can't have, and or says can't have. Some so hips. Eye bebre mutunye bebre oya moye keteketetia ana se akra e won ho na pese wiya edini e ba ko o se sika eba na nanso de tonton no la malaria no kole ye ma pan omo breye malaria na doso ma ore fi se wo bepe Greenwood mosquito coil and spray eno na eye magic no Greenwood eye dimaya eye dimewu say ye na ye nim eye Greenwood di e ba ko pe okwa wo se na brown spray no green na eno a eye Greenwood mosquito and spray na wa bo modern anso say wo ba ho be kye say ho be ye de say ahemfie ho no obetumi ama ya sign check ama wanya niama pa say obi kwa na ama 20 Ghana obi kwa na ama 10 Ghana debi Mr. T say enye ahofe nkwa enye body nkwa na mmom eya na eye baby no eneka Mr. T ede Tinatet Venicare aba Tinatet Venicare ne de wo ba unum bia wo kwa ye be sign check amount na sika no ye yin wo wallet mu ye be yi block na ye de amount eye Tinatet Venicare eno na man nyina agi atum na nana kwa ahemfia wo be hu say yes wo be check ye baba na afi so me san ka cho say ka wo pe ka ho juo wo pe ka sabi wu niska uska sebo nye nipa ba akopɛ baby ba akopɛ anu ho na wo kwa ubenya ka eye kama na wode atwi afa street na obi ehu say yes car de enye car ketwa eye home use car but un cars na obeka say tie roba eye papa bi edi no eye ba akopɛ eye Suma Motors ane Suma Motors omo say we so obi bi enya car what ma say ude wunni car be kwa akotoka usika enye bebre peka kra bi na ko hu Suma Motors obema wo car mo watwi mo wa hu say onso wo yoga ne cars na home use o na nso hu a e de say tie roba Suma Motors ana omo ni size and na me de me guest no aba bedu na me guest no ene ye bedi nkomo wa wonim say akuapem polo nsense me e bebe akuapem kuyapem eje ne ho mena wo je ne ho mena wa ya ji na ni so na sansem yi ene bai na ne ye de ne koto mu ye nyina ye de ya no tu mu kan bi se ye hu ne mobo free kuyapem polo nyame ya adom ye free kuyapem polo nenne ye ba bedi nkomo se na ye free no ni suban na wo da na di no se wo roro no ho ebububu ni mu ene na no gina ha dey pay you na dey pay you ye bisasa ye mbia wo be jai na so we jai mpo a ne ho roro no
wo be jai kra eno na matwe sofo e de naba se sofo no de onim sunsun masemi mini ni ba be di nkomo wo na ye bisa ne se ayembia sa niama no etumi fa so e ma di sunsun so bone e bre nipa spiritually ana enu nti na ma tonsa ene me sofo en cancer e ba be di nkomo na ye bisa ni mu se odifo me ma wakwa baba jega na etisen Oba da do ma na so e. Me so me ho ye. Ye shi aya che yie pa. Won wa fe so. Zauza. Odifo. Ina mo kun me be ona. Sa wa na second asan ba o. Baby mama me nsas. Ma kun me. Eh. Won wa fe. Me da say. Odifo. Na me say ekwapin polo nsensem ni. Ai ba ya so wa tibi unim de ekọ. Na sisi aya yi ekwapin polo. Na wo hwa ye ayeyi no ne ho aroro no papa obejai ana wo na aye beginning nti na o pretend ni E mo mpa e. Okay. Eja okronkron eja kayoma amo ya bre mo mabusa de nso mrem eja wadi nkunim adom ti amen. Amen. Mesre na me sabi nyame juma ni bi se ana ye no entire ni echire nso abusa me de se me kan bi Yeah. Makana wasem abaya makana wasem pen se on tutu anamo empe ahobambo onyame mu anche be 3 weeks na ne wasem epi enti se obekọ so aye de oye a e ono ane ho esan se sa enema na oye no ejane ma mienu so empanifo se ye bo wudi semra e asem na ye bo wudi so tumra gu so a no so yasem eti se de oye no se eni papa ehwe no ena eni boni so hwe no eni boni bu o ha obetima hwe o na wa try wa se sunsum wo ahoden ana so oni ahoden eti etimi ja oyare ena eni papa so hwe o enti de oye no de atunu no onfentunu wofo wanfentunu wofo a etimi faso e ma ni timi nya sunsum kra sunsum aware so for me ba asa na be rura sunsum aware no osis eni papa hwe no eni boni hwe na say ade bia we wo social media bia no ewo eni papa hwe na eni boni so hwe wajo ati ase eni papa hwe eni boni so hwe enti eni boni no otimi eso hwe se wo yesu nsum ade mpo a e kura yesu nsum ade no eni boni bitimi so hwe so omu odu ana amunyedu oho ade ntesei enti se eni boni so hwe a enja wo yare a eja wo adwamambo eni ne wa fata wajo ati ase enti se de oye no so bi beturufo a onyai anya sa ebe wie no enwie ni ye okay okay so for now ka say anya sa ne ma we na ne nam so e ma nkofo nya spiritual marriage be ba cho o pa just like no I mean obi run ho oyiyi no ana say won run ho mpo no bia ba brazia na ne no fo ni hu guo ana wa shat are na ne toma ne show ni ade a etumi ma spiritual marriage ana be ba cho awo no mo te se ni pe ya okay said e ni pa ehu ade a ye fe ni edi eni di akire no saa na ho so hu ade a e mo fe no do mani di akire enti se hu no se wo hu se sabi oda adaja won se hwe ya awo no so dodo na ho pe ade kokko enipa kokko se oba a ye kokko ana bema a ye kokko ana ho ne pe on pe so mo fa no mo do ye adwuma na wa ma ho kwan se wa yi wo ho ade abeto social media obi ti se obi a wonyi mu se ka nye fe se ka betwa ho de abeto social media so enye enti wo wa yi ho de ato a awo no awo so omuso hu a omuso omukon bedo no ma wura omu to mu wura omu a ede awaresem awo osikasem ene ne ma yense fata ebu okra emane ya emanipa ne ahantan ene ma bebre enti sunsum wura na so warewa aware de ya ware untimi nya bida ene sunsum aware no ye omu bienu ba ku frifie ena ba ko nsu fra bonten se de abaya ne ye no ne de no efia bonten efia pimpolo de efia pimpolo de efia bonten so benya sunsum bani bi sunsum bi esunsun so aso a ne de efia bonten ene ye wo fie de ne se ebi a yawo oye oba ya be ma ukura no munyam
na bia ufie nipa bi sunsumu no oye pani oye ohema na emo no de wodi free esoro baaye no oni sa ahode ni bi ana oni sa numonyam ni bi oni sa tumi ni bi nti ohu a ogye sa ahode no ana sa tumi no ogye a no de aka ne de ho ewiase obi a be wiase a ye wade ba ti se vapor eno na enam a wode nam eno na wode na yakobɔ de e de manipa enti se wo sa de obi ane ne de enti na ensa no enye pe no sa na obo nipa enti se wo de no se ufie ni pa bi se oyo ba so e be ma onye hu sa de ne pe na waje eya na ye wo ho wo de nam se wo nie hu aye se ye ekuta ni na ehu enti obo ho so hu ni pa bi wo nie ni gba tu gas asoma esi na obentin de obo nu nyam pa sa de na ode nam enti se ya wo ato ho no umami anaso ho pa na se obi a wo busue ni ehu a otime je o de aka ne de o nti sunsum no waje no ne sunsum ni ekwanim ba jo ati ase ne sunsum ni na ekwanim enti oje a o de ne se enti na ya na mpempi etibi ka se asomesi anaso benti opese ebia okopa adwuma ye oko interview no asi adan nanim oba ase bema enye se adan nanim oba na bema na emom nipa na oje sa numonyam no so yo oba ono ne de na enye no e na ode ama o e na so ye bema so a ono ne de na enye no e na ode ama o na ode nam nti se obo ha si okopa visa ye ko ye adan nanim oba adan na se adan nanim bema enye sa na emom nipa no se de otie no a ne de na enye na ode asesa nti sunsum no no wato wafa e na ode bɔ ne bra aha esanete ene obu on so a nti e ka se sunsum no ye onipa bi wo ho a ade bi ti se e friend se etware omo epilepsy epilepsy sunsum ene ade a ne boy eden pa se o to de ama obi ene ade a ne boy eden eti anu se obi ti bi to no de ama obi eti saa so na numonyam no so ye to ene sunsum no obu on so oni sika eti se ono de ense ontimi nkoto abonte sunsum no ye to yedie ye to enmonyam ye to nkoso bibia ye to dobo oni sika nti obetwe se ye be wo obrempon bi ofie ana obi wo enmonyam ana so obi okra tumi na ne de na wasesa aha na wasesa enti wasesa o se no o padwuma obebre o bekru a obebre ya ware o sikasem enkoyie ai so frodi fo nkasa na me kire ho akwankyere okay orifo unsa wo kasa no o kan say bi oba kokko na be makokko na wo ho na wo run hu naked na in that case no ye mu bia ye da ye nsha atade na ye da naked na ewo nsusu ana eno nko okay se oda na se on sha atade a eno hu nsusu anso na nti se on sha atade na wa bonte se obi oda on sha atade ensusu anso ne se obi asunsumu aware no ono de sa ewon sunsu anso ba sunsumu ware wo de a ene uni sunsu anso bi asa sunsumu bi entu me ware wo se what okay ende wo dem okay aha okay la sunsumu ware wo de a ahohom no sunsumu wa se sunsumu ware wa ono oba onfa udo ofa window na eba aha omo spiritual marriage ai oba ofa window onfa dom de enti ofa window ni se do no me do no ene ma bia fa hobi enta ahom no so no ade wo mo mpe e o machiwa de enta mo ba mfa window ene ba inside na o ba do bia amfa ho sa window do mo no e de ne ma bebre e bi o machiwa de ena sunsum a of free ensuom se ekwapin polo de no sunsum a mu free ahom mu free ensuom amo so basa ase so ebe ware nipa ono oba ohun wo pel okay aha ohun se ohun ofa no obawura obo ha so usa na so ta adwara bonten omo musa no mo ta adwara bonten no ohun wa no owura ebo nso a efa ade mu se bia wonam no ohun nipa bi wo hu nipa won ba ahun no mo ba wiase a on be test nipa bi on be test nipa nti omunya de na so ohun nipa wutimi kan nipa na se na se o chewade a otimi fa so na o da waro ba jo ati ase enti se ye ka se spiritual marriage sunsun bia ware obi a ye wo sunsun bia ne da chiwade en ni ye wo kwa ye fa so a ye breaking no obo wa o se me breaking sunsun me spiritual marriage me breaking engrofo bebre atutu sa na mo no en so mo na solution so breaking de enti e breaking ni se sunsun na e wo nsu ase
wari nipa no wo nunum ni di unum baby o so enso epo ase no ete se asase so ya aye se ukura sunsuma eten te se odin fo kansa na obo nipa ne pron sunsum no obo ne pron se ni sense wantimi na de chi wada na kan otimi ade o pe no na ade ama no wagya nipa no papa jo ati ase e wo se wo bone pono e wo se wo bone pron okay e wo se unum sa honhom no mbudi ansa na watimi ede na chi wada aka no I see. Yo, I was so who din. Ansa na wo di chiwade aka no. Woni bibi mi twa me ho aba, me ba ye beto aso. Odi fa kwa na ekasa yi. Ya be da sorry ya to this the Church of Bethesda. Simple pronunciation no e Bethesda. Mami, me so bibiri. Se o papa odi fa kwa. Me hwe je Ghana TV a. Wonso be dey. Be ka me hoin. Na ye nhwe. Na se wo hwa Mesro, brofu bi na kan ho no so wahu yesi ye den subscribe na ye den na mi do no so na former sister wote ne ho ano na ontie bi mpa obohu papa akwa nya mi hira wo se otie ye goodbye Se wo peka papa me say Ghana ha babie ni ho a ubenya ka papa esen Esuma Motors die che say e ba ne say eye Bentley eye Venza eye name it car biara owobi enu nti no pesika kakra bi na kwa Esuma ho ukwa car bia opebia ka kire no obenya bia mawo ananso se wo fi abreche ne waba na wo pe car rent a wo de frɛ Esuma Motors obenya bi na wa rent na me san ka cho se na mre yent na ho yent na o ma be man kan jo so wafu adoa ena wo ni shape ena wo ni anento ena de ende debi edini ye ba akopɛ o say sika herbal ane ono so de na enye silicone no de be hihye wo to ana so de be yi wo yam debi eye ya natural herbs ya ena obe use no de aye ana so say wo friend say scar bi da ho a o de egbo modern afre o say sika herbal obeyi ama wo an e kama wo ba bia ye fan wo yema toso e ma wo tun ye gina kama on sa me wo ye nche so me yem aye flat ni nyina ye o say sika herbal ne nsa no adwuma watemase na obai entina oma bema ene wo enkoda ba akon on sign free ubiem na just say mistake bi wo ho ana so say ye bema wo ye kama wa wo show wo a wo ye fine wo ni bema wo ho wo bi say ni ska wo ma na che say bibi ikoso bo modern a tinatet herbal pe and a was solution to your problem wo de me say tovenic ni bi na nom na sa venic no work like magic enu nti ye de ato so say check sign check ankasa bo modern na de num bi na num bia be friend na brown na wadamase afen so no na me san ka jose ye ma kwan kola no malaria ne de enya grokra nkola e be hu ne ye de omo nam children's hospital ni adenya malaria adena wota malaria are wo ma adena wota malaria ati wani jeso koto Greenwood mosquito coil and spray enwa na eye magic no ebo adwuma ye Greenwood no say any spray say ye the friend say ne coil ana say eye ne air freshener kope Greenwood e chira kwan na omo ye number 1 omo an omo ko be ye ko na ye different one bi ama wo se mempe green na pepe na brown spray no eno ene wo so enu nti no ya sign twaso na as command ye di na fa kwapim polo nsem na aba betie gina spiritual marriage say ya boa spiritual marriage musana oba woda kra na wankra hu ya utumi nya spiritual marriage ana say wo dress na oba bi show a eno so tumi ma spiritual marriage ye twaso so for papa eh and that we be my dream o sanity na wo kan bibi say nsuo mu ebia na wonnim nhoma ene nipa na dealing no like ubon deliverance kra enye yie ade ubon nipa na pono patro ye nto aso me da hase ana spiritual marriage ba akono se kan it se no na ye nana mo no obo ho a akosere ba afri ahonhom bi ho enti no otimi ka se me ba pani dia me de ni jaw
ana say oba say akola ne ba me de ne mamo enti wo hwe a saa de ne di ni panya omo ye first born for no di omunya say omo maka to ho enti omo saa de na ekutie omo pa eye omo ye first born so ye first born na oye oba na so ye bema saa de timi ekutie san say ye na nam na ka saa de na to obo ha na ontimi nyaba e na wa akwakope saa de no enti wo se me ba kan de me de ne to ana say me de ne mamo enti omo ye saa na e fa ho e ma ne to aso aha all right sofo yedi si no sisi an in case obi was spiritual marriage wo ho niama wotumi di yema e breaki ba so an ene ma ne se sunsum no se sunsum warewa enye se aware no na oka se break na okọ ye de na chiware na eka no obi be ka se enkrofo bebre aye saa de na se omo ye se omo oboa me omo di we se opese aye se omo mix paint se bia ope color sei na se o mix na color no udi mienu efra na se ye miensa enya dwuma nti aye se o de ba ko mienu miensa na o de afra enti sunsun anka ahom no mo di se dwuma no omo machiwade ba ko ne jonso omochiwade ba ko ne jonso enti ena sunsun ne se obetra wo so a ejina mfidudu o de abetra so ansa na ebe pam na manako enti mimi se me ya me ye na 1 2 3 first one count no antimi a ejina hu fie wadi so se wa woda ana won woda aha enti first one me de count na nkwa second one me de be count third one de a ebetu ase nya se bia o sore ya se pie no okọ sunsun no mo wode e ba san so a e mo si ka se mu enkoye e mantin ta chechiro pa wati ati na emo ne o machiwade eno ne asem no o machiwade ne asem no mewo nsuo we nsuo a esurunsuo a mesira so se o ba na sakwala no obo brimbrimu a se nsuo we o de fra ni nsuo ni wo dware no o de dware no ena sa pese sunsun na aware no o pese o hu se efiri wo fia na se fi abonte a me kira de we so o pese o firi fia na se fi abonte a o di nsuo we bi ebegu glass plain glass etise ya o di gumwa na penchine abo de na de gum na de adifita se hanki fita na se adifita bi akata so na de si ukwan na no o di si ukwan na no da fom na ma oti nkokwan na no se woda na se sa de we wo ya wo be so dae ehun se we efiri ebusuamu anase fi abonte se pa chwa ti ase aha odi begu odi be hwe so ni bi de egu grass mu odi gu grass mu na odi nchine kakra gum na de afita kata so woda fesu kwana no wotum a o ya me so obi enwura da mu obiem aha odi si kwana no a o so da fom ma oti se enko kwana no o ma oti ko kwana no a e ba chwa oti ba se e kwana no wo betu do ni mu obetu do num na nti na ese wo do na no se na de uti be face na ruti afesi uruti face a se frifia obehu e wo dan ni mu okay se frifia obehu fi abonten so obehu okay sa si ye kwei den na wo kan che omo mo hwe o na fa won number da me ka che tiefo ne se watu anamo atu enso mi odi for cancer na mi kura tumi a mi de sa yare we ana ase o hawe mi kura tumi a mi de ye ho ade mi o ho aka de mi o ho aduro enka se bia asomasi agimisika obenti agimisika ntie enko se tena oso a e ma o yedie da e ma nkunumdie ekuru e be dia ma se o ba me kira de we se o ba ketekete a na se o pese onya ho bamba pe enwura dua ati dua etigu fom ahaban tigu fom a nanti we bia obetima nanti akobia ahaban na ategu fom na adwan no pe bia bi dua bia bi ahaban awo bia bi ahaban awo pe bi ba bia obetima nanti akokose se dru bia pe opa na fa efa gunsom na fa dware no sunsun wa bambo sa enema ni na ntimi nkontia no okay batch of our number 0242 813713 0242 813713
Yo, odifo kwadwo nkansa na me ne di enkomwe se mo amasuma matenia walking na se wo ba na wo pe ahobambo ama na wo de wo nanti nnuaduase a nwura na atete egu fam no se sane nyina fagu nsom na fadware no apo we de ano odin yie obi anka obetwa mo aba ema na juice enu nti bo modin a se obe subscribe na obe share obe like to J Ghana TV. We stand for the truth. Now J Ghana TV there this time yeah bano fire for fire. Edini e ba kope. Eye Nana Brown e champion. O from handsome man's wife. Major so macro. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. And let you besi. Ain't you wanting to make a pia on me? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tina tet venikeno. Se wo yuswa esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Fenicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.